Enfri nyame nana. Enfri nyame. You go for free. Didn't throw nyame dimbo. See, you will demon tibi add discernment spirit and I said or the revelation but say nyankopon. Sir? Yeah. Asmodeus ho, Bapio ho, Astaroth ho, Biliam ho. So what you say? What to be ye? What to say Christ? What to be about to say Christ? So on Christ. Sir? What to be about to say Holy Spirit? On your Holy Spirit. On na you will demon be a omen. On only one demon be a me person me boni. On no. So what should I na unya revelation? What to be catch revelation or the need yama. Too much GH na adolfo no money ebiso a mo hwe na mo so fo na ma o so ma tibedwa ente bia be ka yensa no edika ente na me atena se amede eba beso mo ye mame Osinachi wa atweko ebusuafo mame a wo nene dedede a wo bo nyom ekuweme atese wo bo nsamrane wo mu a akobia sefara nini a atese na tentem yenya ne tiese we fimu no sesi adei ensem aba efofro fa no ho de edu twem na se wo bia kokusunsun wi ese fogunu bebi a wogina sesia e de wonsem abetudwa Allen Mizre a ono no eye pastor wo Tanzania o da safandin e de Dar es Salaam wo kire a wo se na no pei wo dwale ya ante se Nyankopon bie neni efa mami yu eye Osinachi wa atwuku yi a ne kunu ese wo boro no ma no eta na no tedo na ebre a wo no Nyankopon bie neni ma ne hu nyememu no ocha Nyankopon sa no kwasem so wo no soma mame no ebe wiase wo no ana ma no adoma chede a wo do to no mo ne samra ne ma enwosra ene honhom sa ne ma nipa enya fa hodie ni amoto nanso mama ne pa de wo mbie heaven pro ma ne wremu ene e ma ne wremu ochina aden a mame no ehye wiase ade wo hye eye adornment eye wiase nyamante no ntino wo mama no enwra heaven eno ne eye sofu wei ne yichira wo de beto dwa se mame no nyame aka de fa no nyame adaledi ade achede busofo ensem yi de mame twa mu ba na me fa do chocho le Facebook page ankasa no enso mu ebusuafo na yasara badi a na mame fa extract kakra me kire ensem na wo do eto le Facebook page no kakra bi a ebre ho kwan tie betimi aka inde so mu enfa mama say the Lord told me it is true that I anointed her and I gave her the gift of worship. She was my servant, but she failed to separate from worldly adornment. As a result, she was not allowed to enter the kingdom of heaven because of worldly adornment. This is very sad thing, saints. The Lord is very serious when it comes to his word. He does not change, nor will he change. If he says that no jewelry for his children, then we must obey his word regardless of where you congregate. At the bishop and only in terms of the Bible verses back here. Na say ye no kre, say ye no kre, say ye bosremuka, say ye bosremuka, say hunahuna, enye hunahuna, enunti enene, yato kramane, nyamidi for my God, no so nyamidi and manifa, a ye bremu, ne de keka di sembia, what me eka wonsem, a year or for ACM or ha and then Nibira and semi ewu. Before Bernard. If you have a quarter, we can't tell him to answer me, can't stand now, you himself have a corner in Libresso. You himself have a corner enough from near her neighbor, Kotobabi, no Africa, and Mapusina, who will be any assembly, who plan the bachelor, Sika, who plan the bachelor. Every corner, the Name Pen way, you know, best woman I have one of them. Now, yeah, mammy, what toy a man for Tessa or talk? I dance about beer one who asked them packer, or beer didn't want to say. When we create a cramp on a big credit, who have to say, New will quite first we are by and quite their home one, and into nobody from our area, a year, our bonnet asia, one more free, a moving with free at the same that's get out. Now will be mirabon to show for being mirabon tell us say, Mamma no cry heaven and pro yet, maybe I'm an amony when I could already get two. So my name by heaven. I didn't tell what we asked no shade. Was shafts, my dear. Now, let in a coupon to bet my any pass, I'll bet my check, or bet my so far or non casting as a shout that to a money panat, was send the pass, our back as somebody to crab and I said, ask my daily change woman in my heaviana. Nana, Medasi.
Mamen kinkan mamen chia matifo ekirikyire ne bencheye. Na ya na ensem wo a era na eyemkwasi asem. Sir. Yeah. Me make say osofo no abodam complete. Oh. Yeah. Oni munyansa. Mamen kinkan scriptures bi nkyerɛ. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 15. Ade de ko heaven. Na adorment ne radical ho asem no ompese ne ba bia be no se wiase ni. So ati ase ba ade de ko heaven no say ana se munim se wona wonten no renye nyankopɔ aheni no. Muma wona ada mu adwamamofo ne abosonsonfo ene awareseyefo ene akohwifo ene emerima wone emerima da. Tio o say verse 10 o se ne awifo ne anibrifo ne ensamofo ene entokwapefo ne abimfo renye nyankopɔ aheni no. Na saa na nka mumu bitie na afi wadware mo na wache mo no wabu mu bem wo Awurade Yesu Kristo nyankopɔ honhom. Na what you say? They so for ne kan nyina so onim. Me dey make us abodam complete. Oh, yes. De nyame ono nyame ada ne. Emfiri nyame nana. Emfiri nyame. You go for free, dey ntro ne nyame di mbom. See, ye wo di mo ti bi ade discernment spirit and I say or the revelation but say nyankopon. Sir? Yeah. Asmodeus ho, Bapio ho, Astaroth ho, Biliam ho. So what you say? What we be yi? Omo to say Christ, what we ba to say Christ, so onye Christ. Sir? What we ba to say Holy Spirit, onye Holy Spirit. Ono na ye wo demon bi a omen. Ono no ne one demon bi a me pese me boni. Ono no sa wo should ya na wonya revelation a otimi catch revelation no de ne di ama. Ah. Obi wo wa, obetima ka se me da me nso da ye. Obi wo nso betima nya dream. Ba ni dream no etimi catch osori a won kai bi o. Wo nso tewa no akai different no de ase the dream no. Eti e wo ho. Ba ma mi ni legacy we live nyina kire. So what you say? Wait na ya ye abusa no. Wait nana meba. Romans chapter 2 verse 24. Osinachi nti wose nyankopon di amanama mu se de watwere no. Bible say mu aten. Na atem wa wugu no eno a de bebu. Eno kra na me ba so no. Yeah. Na ki enim se nyankopon kwa na yi aten gu aten. Yeah. Na atemwo no kra boda no yesi obi a be gina obi. Na enso ye na nso obi timi kire se we ko heaven, we ntwan ko heaven. We wo hell sisia enye ne na hyase efi da anotufo kukudamfo mpenfo bi wu bo na we aba mehunu no wo hell ade na nkofota ye me kai Michael Jackson wu ye na week me one month obi aba na me sum da ye na me yi a kire mo da abunsam de mo bre o tie ntu amanfofo sa so anotufo bi like dube mu so sa na obi aba mehunu so hell even as for cry bi atime egu ama obi aba bo tell ka say mehu ye na osofo we our hell say ensem na ifo na free ba di enti na enkofo edi echi di na ehya se a ede ba abonte sa because mami we ko hu e gra fresh yeah obi wa to me tuntum na mi so obi aka sa mami we hu no so na obi be ka fo nyami atu heaven gate ama na say nyami nie no ope ele say aka echi de ba me di sika me nana me die me mfa ne se bosiri muka unse sometime onipa no ote ase no wo hwa ne lifestyle from na sase problem the video de kan nse bu no bua utimi kasi we di nyankopon beje ne kra sa yeah any obi wo no lifestyle lead ye nyina wayward enkwasi ade ne ensakrama nyoma ne nyoma bi emfa so ma any wa lead ya nse ni pa kan nse bu no bua o se hwe na mo a mo tete o mumu na ten na mo njeje na ma tia se Timothy Wuma o se mo a mo tete mo mo bebo ni dimpa na se amu dimpa pa to tia se e na won se majority carry the vote e na duduo na voice on ejina o ma alpha enti ni se nipa de hwe oni ya ni usuban e mo abra mo bi ade ba ya o ti metina soso yi obekọ bonsam dem ampa obekọ bonsam e dey friend discernment na se amount for do na twi ka so ha na abekọ ma ni twi bebu yeah but enya o no mebu atenyo ye hwe wa brabo a wo ti ase unukuredie ne won nsam bi a wo ka wo re ase ne wo ni ye bi eni wana mo ntutu bi a wo tutu akopem the time a Jesus say every ye kire say ba bi a wo ko ni wo ko Hades anansa wo ko the kingdom of God
What you say? Enti enya ade bia ye boy sire mu ka se asomasi we wo kwabo nsam ye na se wo discernment spirit na fan e dey timi judge by your sight or show out mu se we dey on camera because onipa no tia so ya petesi man o tia so aru wi o tena so aru apetesia just say aduma wa siwi bia na men se batanko a e na bible na kan se wo mo mo yes anu man nya kwabo nsam dim direct enti sa wo tena mu na odi wu ye dia far enough Mary morning, Mary Manda, and Sambufu, Gamanfu, Conconsamfu, or one number baby. Now, I said, and sometimes you should point to me, cassette, as soon as you know, been to you, with you, or call. And sometimes you bet my town, or bet my yard, you be, and my bed touch the heart of God. Now, on the infusion in arch, and I said, woman on the bonum, Cosem, the movie, and so on, not reach one being or so you never bad, Joe. Na ba kutu se uyo Kristo ti Jimmy na urado ko wa ni mu akai no but enti the minute ni urade kai enti ye ho na na sa ni manuma we nyina nso ho ba men hwe book na judge by what we who the content of the book don't judge by the cover na o sa di ni anche no men hwe book no and judge by the cover obu wa wo chi se wo ye sakasa wo ye rap we are bibi sakasaka ba bebe ono odu ti se nsu yo ya komo no ye de besi enche bia na pese bi hunu se atembuo na eba no according to Jamia Semu ya chom se eba no enisuo de nipa ye nenisuo ana se nyankopon hwe akomemu ami me pese bi hunu sa mienu no na me yehu be asemu ye de no na me de me se osi enwoma we nyina no de beba atemu 1 Corinthians 13 verse 3 to 6. What's the Papa Oboni o, the old nipadua ye rara, or the Bible gina timu. Enti one kasa owa, the old nipadua ye, and the old will be ye. Put it to a scale where you send to the me ye shwan pass it, a radical will be a number for jam. 1 Corinthians 13 verse 3 to 6. Enti so do you ma for jam one. Are you ready to face the wrath of God? Which is fire, and you're going to hell, burning a you know. It is a woman who now we are while Brabon now would deputy say, you qualified. Your boy, your 1 Corinthians in your own count, Galatians chapter 5, verse 16 to 20 says, one count ya. Ucho, if you are boss, Sakasaka, with Tim Wakam, Consa, and a pretty a bay as you see it, Samuel Manumani, and I see a wood more. I have three quotations. Mark chapter 7, verse 20 to 23. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 15. Galatians chapter 5 verse 16 to 26. Okay. Say ya who sanima we bia o mu a. Sore ka say can all run straight. We do so him yo na say busafo enya odifo aboso a kire nyama Nyankopon ebne se bewura na hindie mu nti ye hwe ni ye hwe ye sister Osinachi unwatweko especially mu amo be na mu nim no na mo hwe na mu sese na bisusu no mu sese suban bibi ni nu mu dia na mu nya abotoye se o heaven nye do bi ka na so mo hwe na ba ku mienu miense bi to sin anse na odiko wo mu dia na mo amasa atena sibiem na se ye mo na mbehwe mo na masache mo barabara na mache ma hwa asache sanse bible say owe chire no adwesa chire no obi mana mewa ti na se bujafo ya ni sa na ni die mo no enkofo a wo mo patem omo petem bu aten yi aten ma manfo ne chire we se mu ye nyame da be asebo yo me dey say the aba na make wasem only for final words to dwa asem ya hwefo na ye nto ansem no so da sinana misrew wasi atemu a odibu nua no sa atemu na ni dibebu judge not for you not to be judged otimi hwe ni pa no aka nsem agu nanim wase otimi hwe ni pa no aka nsem ya target no da bi ye nyesa unye nyame so what I say we are mortals we cannot compare ourselves to the creator inti misrew we say you for sa on so hwe de e dia bishop prophet Bernard Siam from yan hwe nkomo 0249631876 0249631876 peace shalom bye bye nyame ensure odi for na ebusho for kakra meka de si ensem ya no ene se
Better by the so different question na me dan bi sa edi de chere nanso maybe no wono ankasa mu na brabo mu bibi ekoso no person ko fa ne mfa to fa to for na nye se wo ba beto amanse sa ta anya hwekwa ko no ye nua bei wodama ewochi sesi ni mane no wo mani abra wo mu so mu maame na wo bi sa de beto dwa se wo maame heaven kwa ma sa ni bia nko ho die mpa ne be ye ne mane ne busu enti we die mesre pa na se ne koye no anko kwan ya sefata so enti na se wo so ahwa be dis am so ya wadwentwe for hom bo modern ya na fafa e comment section o na fa so me na bi em so share video we on all the social media platforms follow @TumaGH or Instagram Twitter so @TumaGH_, Facebook so @TumaGH na na mo so any day makram